उजव्याता कारून हाडू उलो मारलो देव आपोवण्याचो धेण्यानी कुरपेन वाडयलो गोवाय जावंक जेजू क्रिस्ताचो कुटुंबात पाद्रीपणाचें बी काळजांत आमच्या किर्लून आयलें जिवी देवा वावराक भेटूं सिमिनारी पावला आमी दवरलें पळयता देव आमकां विचून काडटा आकारता काचे फाटलाव दाखोवता पाटोयता बरी खबर वांटूंक धाडटा वेंगोयता आपल्या गोपांत आमकां राखता मागण्यांत शिकपांत आमचो वेळ सारून मनशाक आकारलें आमी वाडले संस्कारा उदेशी कुरपेन बरोवंक यादनिकी मागणी दिवन पाटोयले जेजूच्या पावलांनी पावल मारूंक जिवीत आपणायलें आमी सेवेचें पोरजेक जेजूचो उपकार जावंक मीस भेटोयता हें दिन वासणेचें पळयता देव आमकां विचून काडटा आकारता काचे नीस फाटलाव दाखोवता पाटोयता बरी खबर वांटूंक धाडटा वेंगोयता आपल्या गोपांत आमकां राखता देवाचो उलो पाद्री तोंडांतल्यान काळजा मोनान गोठरी गोवया जेजूच्या काळजा सारके आमी जावंक दर दिसा पाद्री पासत मागू